ассалому алайкум дӯстони азизу меҳрубон. Субҳи зебои ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. Боварӣ дорам, ки ҳар яки шумо сиҳату саломат ҳастед. Ана акнун дӯстони азиз, мехостам аз ҳар яки шумо миннатдорӣ кунам, ки влогҳои маро тамошо мекунед, комментариҳои бениҳоят хуб менависед. Аз ҳар яки шумо дӯстон миннатдор ҳастам. Ана акнун хостам влоги имрӯзаро аз ҳамин гуна гули зебо, яъне подснежник, ки дар аввали баҳор мерӯяд, ба шумо ҳам нишон диҳам. Дӯстон, рости гапро гӯям, дар ҳамин 4 соли дар ҳамин Россия зиндагӣ карданам бори аввал ҳамин гулро бо чашмони худам дидам. Дӯстон, хостам чӣ гуна зебогии ҳамин гулро ҳам ба шумо нишон диҳам. Ана акнун дӯстон, влоги имрӯзаро оғоз мекунем. Биёед маро ҳамроҳӣ кунед. Агар хоҳишманди влогҳои ман бошед, хостам ба шумо чанд намуд маслиҳатҳо ва видеоҳои ҷолибро пешкаш намоям. дӯстон, ана акнун дӯстон, влоги имрӯзаро оғоз менамоям. Ман хостам имрӯз як намуд субҳонаи осонакро барои оилаи худмон тайёр намоям, ки ӯ барои мо бениҳоят писанд аст. Рости гапро гӯям, ӯ фоидаовар нест, вале бениҳоят чизи бомазза ки ҳаст, ба ҳар яки шумо писанд меояд. ана ҳамин гуна дӯстони азиз, 2 дона тухмро лат мезанам, ба дохилаш камтар намак ва хоҳишманд бошед мурчро ҳам ҳамроҳ намоем. ана ҳамин гуна камтар лат мезанам, ки камтар тухмҳо бо якдигаришон омехта шуда якхела шаванд. ана акнун метавонед шумо булочка ё нонро истифода баред. фаромӯш кардам, ки ба ин бояд камтар ширро ҳам ҳамроҳ кунем. дӯстони азиз, баъд аз ҳамаи инро ҳамроҳ карда шудам, ман бошам батонро истифода мебарам. дӯстон, инҷо бошад тобаро мемонем ба рӯи газ ва равғанро илова мекунем. то он ки гарм шавад, мо анакнун хлебҳоро тайёр мекунем, ки ба дохили равған андохта онро пазем. дӯстон, метавонед маро то охир ҳамроҳӣ кунед, ки ман чӣ гуна инро тайёр мекунам. ин субҳонаи бениҳоят осон аст ва хушхӯр. баъд аз дӯстони азиз субҳонаро карда шуданд, корҳои хонаро ҷобаҷо кардам, хостам ба магазини фикс прайс биёям, баъд назар кунам, ки дар магазин чӣ намуди навигариҳо ҳаст. омадам, ки иди рӯзҳо мешавад, иди пасха, барои ҳамин ин қадар чизои зеборо барои идашон овардиянд. хостам ҳам ба шумо нишон диҳам. дӯстони азиз,
این دخترای عزیز و مهربان، زنهای عزیز، درخت ما خوش شده، برگاش ریخت است. اکنون ما اینه میچینیم. همه من شما میدونیم که این و چیکم لавровый лист من میخواه خانه با میمونم، میخواه پیش آینه با خیلی خیلی خواهد نه پیش آینه میمونم، میخواه خوقی نغز میشه. نه برگوش بینه یه خیلی سبزی خوش رو اگر ام مغازین خرید به نهایت قیمت که هست من خیلی میخرم نوشه تارشه، یعنی میمونم پیشی آینه با خیلی خشک میشه، نغز خشک قوق میشه. بعد بانکچه با همش چینده می اندازم. این ارزان تر میقلتد. این 100 روبل این 3-4 بانکچه میده میشد. اگر کسی خواهی من شما میدونیم که مغازین خریم یک 10 گرمش باشد هم خواهی 50 روبل خیلی 10 روبل 20 روبل سر کرد تا 50 روبل نغزش 50 روبل. این باشتگاه می 50 روبل میستد 10 گرمش. این باشد 100 روبل. ما میدونم که این 10 گرمش زیاد. هم قبرم خونه با خشک میکنم هم خالی میتونه. شما هم همین اصولی من استفاده برین. خیلی بانکچه رو میاندازم. دوتا میخواه بانکچه میشه. این از زنهای عزیز، این همین برگ‌های قوق شدهش رو چینده شدم و بانکچه رو انداختم. نمین دوتا بانکچه می شود. یک بانکش رو با خودم میگیرم، بانکچه دیگریش رو به خونه خوشتمانم روان میکنم و یایم به نهایت برای خوراک ها استفاده میبرم. این دوستان عزیز، با همین ولوگ امروزه را با آخر میرسانم. به هر یکی شما تنی صحت، خانه آباد را تمنا دارم دوستان عزیز. تا ولوگ های آینده صحت و سلامت و سربلند و خانه آباد باشد. مرا همیشه همراهی کنید دوستان عزیز.